Karibhoi Dorbar Bentakasni ke Alpho Nailar Arja Arphoi, Kilaikan to Markmat Berumitri Ramba Gejala Konrad Ke Sangma, Holor Kecing Tawa Bekikwa dan Penpet Yupu Sam Hapereng Kejala Mekalaya Berkasa. Presiden Uba RB Shedap Ulakran Ciklat Patai Kubor, Hakajing Kento Yu Menteri Ramba Gejala, Bola Penpau Bakaribhoi Kaya Kento Jing Hakajing Pam Piang Payu Pusam. Bloong Shushu, Baulet Bandawai Civil Subdivision Patar Kama, Badban Taulat Yaka, Sning, Shaka Civil Subdivision, Badkarapoi Rumpang Civil Subdivision. Sedap ngadi Presiden Padang Sutung Temai Hakini ki Tayum Peladep bagi GS Sedap kita General Secretary iba RR Kesai Makodo kumu ex Presiden mentang labui kumu advisor di Dr. Zedi Lapang di Chief Advisor jungi but iba plus ter iba la dak chung thai kumu additional SP Jong Ribhoi udah Vice President Jong Ribhoi Dorbar. Ini adalah hangni iba Najim. Udah Presiden Jong ke Western Ribhoi Dorbar. Ubah yalam ya ke Western Ribhoi Dorbar hakiti tan jirang. Hangni ngidon ini store jong hangni iba iwan lang mata kesngi hangni ngibet pau di sungu ipi store. Namar ba kecing dong lang jong pi ngayu i kumba pi simkhia ya kene ka jendon kam nak bentak ki melang salang jong hangni. Kulis bune ngilaya kenduk ya usiam tan ngidon berkhoi kan ringut kini ki dekot jong kari Dorbar. Bat hakaji kenduk bat usiam ngibu sautuli ki point ki jongi kabanongkong kadai nak bentak ka Patar Kama administrative unit one of grade ikai Shaka Civil Subdivision hakabayade bat kane ka kam Chief Minister uloong yangi ulayatu yangi ba kane kadon kam ban habya lang bagi proses ki babun ki bahable tengre uang ngaladon lupa hak jemut bayar kane ka administrative unit kidon hak jemut ke jongki ban kentiwe ka tangba kandang simpor hak bakin habya rangkat bat kini ki jumpen baik leki rules ki jongka government bat mauru uloong yangi ba piwadu jengkerman ngiladon lupa ka hukum kata kar berkat ya kane ka Patar Kama ban upgrade ka Shaka Civil Subdivision. Hak jingide bede bat ki atli ki subdivision ke Bangidawa. Kata kade ka Sning bat kane ka Eastern Ribhoi. Ya kane wong kadang-kadang kesini menengkong ke ngadang suyo ya kane ka Jintip. Bat ngangit ba nginang studi ya kane ru. Bat dadang don su ki detail ki bede bat kine ki Jingdawa ki jongpi. Semua bahan nang pa adil. Hak jingide bede bat atli ki CNRD block ke Bangidawa. Kawai gede Hamawati, kawai gede Hamdan, badia kan neru Chief Minister ula uang bangi lele nak liang government ngida kuat baniajan bat upat ba, bat datang lang ba kini ki sinar di blok, dibengila banyo ban ayah jingerap syaki paiba ki jong hepok state. Kamat kabah ngi hamslam menyakran meneh kalong sepang ka border. Kene ka border mulai itu ingi ba ka government kelatung ya kene ka regional committee apo ka jing long chairman jong Pak Preston Tensong kemudian Chief Minister tinggi nagal yang jong Ribhoi Dorbar ngila kerpat ya Chief Minister apil subah ban include lang yang ngiru hak ni ka committee namar ngidon ki benta ki ba kum ka Ribhoi ngidon ijaka kum Casabuda kene ka block 2 bat kini ki thain Khanapara bat kini ki Domoria terter te nagaliang Minister uang ba kene ka komiti ka tang sangut ki member kini ki permanent member balatung da government bat ya pi on sakhat hakapor balong kini ka komiti tengangi skam ba kini ki jing kular jong Minister hak jing ide bat berkakam border kade ka kam ka bakhia kade ka kam ka mangi kum Ribhoi Dorbar nglasim khia la kham slam ya kene Badna kaliang jongi ngilatung ya gawai ka sub committee jong ka border committee hapo ka jingelam jong iba JC Marnga kum chairman bad iba bad hok normally kum secretary bad kadon prangut ki khot jong ka bad ngila kentu ya kena committee bakan syong kloino lada kade ban hablai wat ya jing tip ki batikna ya ki documents ki bede bad kena ka kamru
Kaneka komiti kan wanra syaka report dorbar but hadin mengilayo ya kaneka report na kaneka border komiti kabangila thung na report dorbar nginsa ya kren hapo jong report dorbar but hadin kata ngin salai ban ya kren hakamat jong kaneka regional committee kabak sarkar belathung kita kini kimat ki bangila ya kren bat usiam bat ngida ban pa jong songo bakrau ya uchi minister bahwa aipor yang ini bat kejing siong kalau kam slam bat ulah batai yang ini sibun keke ulah panjang muru nangi bat ngida suhun yang kena kejing kendu kapa hak nek sini ka por ban ong lano ngin yo lano kin le ya kata tengim pada pada ai kejing syai uang bakane kalau under proses ngidang ya pek ngida ya kami maka ka komiti kepala yalam do chief secretary berkata ka komiti kan sa bisar kini hak kejing ri ban bu ya ka por lano te empat yo kana komiti kini ke regional committee kajing kwa jungi mene hau chief minister ban ong bang tot bu to kentup lem yang iru kadau kolong ba kene ke committee ka ban wan syaki district ki jungi haba ke wan chete bat mengi kum ki khot jong kari boy darbar hakane kari boy darbar ki don kisim hima kisim rai ki longdo ki longdo jong ilaka ki longdo jong ki rai tikini ki briu ki bapek ki bakmi ya ki jaka ki putra kamtam lelai haki kapot tede na kata ngi don kilat kelenti banyo ya ki record ki ba biang ba langba kisim hima langba kisim rai langba ki longdo legada ngit ya halol ta kan orem ngi ong balada ka sarkar ka sim khia lada ka khod yang ngila pemanra ya ki dulir lane ya ki documents ki bede ban pensisya bagini ki cakak badon haki kaput gede ki jongi hapo Meghalaya